Danas pravimo domaću postnu krompirušu na jednostavan način bez komplikovanog razvlačenja testa. Za ovaj recept će nam biti potrebno 500 ml mlake vode, 1 kašika soli, 750 g mekog brašna, 250 ml ulja. Za nadev 1,2 kg krompira, 1 veća glavica crnog luka, 1 puna kašičica soli, pola kašičice bibera i voda za premazivanje pite. U činiju dodajemo 750 g brašna, kašiku soli i 500 ml mlake vode. Mesimo dok ne dobijemo lepljivo testo. Prebacujemo ga na pobrašnjenu radnu površinu, premesimo dok ne prestane da se lepi i delimo na 8 delova, od kojih pravimo 8 loptica. Pokrivamo ih krpom 5-10 minuta dok ne pripremimo posudu i ulje. Uzimamo prvi deo testa i ovako ga malo rukom raširimo. Možete i oklagijom ukoliko vam je tako lakše. Uzimamo posudu pa u nju uspemo ulje i stavimo prvi deo testa. Okrećemo ga tako da obe strane budu pokrivene uljem. Ponavljamo postupak sa svim preostalim delovima slažući ih jedan na drugi. Prelijemo ostatkom ulja, sve dobro potopimo da nema suvih delova i ostavimo ovako da odstoji dok mi pripremimo nadev. Iseckamo na sitno glavicu luka i dodajemo u prethodno očišćeni iseckan krompir. Dodajemo kašičicu soli i pola kašičice bibera i sve dobro promešamo. Sada prelazimo na razvlačenje testa. Sto mora da bude dobro podmazan kako bi vam testo klizilo. I sada uzmemo prvi deo testa i samo ovako razvlačimo dok vam se testo ne providi. Uzimamo nadev i pobacamo samo ovako od gore i polako urolamo. I sada ovako uvijemo i stavljamo u podmazan pleh. Ponavljamo postupak sa ostalim delovima testa i slažemo ih oko prvog, formirajući krug dok ne popunimo celu tepsiju. Premazujemo pitu uljem i stavljamo da se peče na 220 stepeni dok ne postane lepo rumena i hrskava. Vruću pitu premazujemo vodom. I krompiruša je gotova, hrskava s polja, mekana iznutra. Ako vam se dopao recept, lajkujte video i zapratite kanal za još brzih i ukusnih recepta.